Nkonyenye Florence McCaffrey Alavi PTA Secretary na Alavanyo Abehenase MA Primary Stroke JHS Egbenye Jijo Gade na Abehenase to elabe mino mebe JHS yati edidi nto yake yemonu kokwa vala mebe Municipal Director of Education Madam Valerie Agboche Kule Dr. Nkudepe Ajoto Prosper Ekpedemiawu Bemva Woʋu school anu Egbe on the 10th of March 2023. Ewonkube eduvi yakuma Tilao eduameto oju edodo kwiji be yiwa atuho lenkunuma otuho 4 school blocks. Fan de home otu office na teachers so oko marker board ko dare home enyenu popo ejemia kwa botana Abehenase to plekewe la pe ple bebetela yewele dowo mo ni yirawo no ga iji no ga peremiawo textbook pleto katala no peremiawo teachers bangalo ha mi here be teachers ya wa deva ma no JHS ala pata komo ano te pe nyue be wata mafia no egbe ajile mi ajo Abehenase to bete mi le jijoko Nkonyenye Mrs. Janet Valerie Dacha Agboche enyenye Municipal Director of Education le Hohwe egbe milva Alavanyo Abehenase emi va Woʋu ofe suku Foreka deni ekolala enyenye junior high school pefo Abehenase la primary school ko ele fia so le kindergarten 1 parce de class 6 ta de viola no do le class 6 la no wa ide junior high school la o zo la foto le Abehenase ayide Agokwe edo wa ide Wudidi ake duko to pe agbagba jejo mi over Bonyel office over Gona gbere kabele ke yovio kula fozo ta ndo azafo eti jangole eti afowe wo pe bag wo ple awo kula fopa wo wa po enyera ne ke ele tetere yoji teacher wo ha wo vana ntutu de mbe de ola de vio jo la femele na be yo ina de school Agokwe Alavanyo Agokwe lo Wudidi la parents do alo jila do wo vana ntutu be yo no sebe de vio me va dona school je tonyo lo vio to emela yo no vige de o ba fo onye visit na jelao onye visit na nye nto ha ela be no ba gronya na mla ejime jonamu ela be de vide sia de la ya fe taro jinye be de viene de school wa yingo wa do avanzu edo pisinola na eya nto jelao preduko ta elefe de vio wa ta ndora ejijaja ta o ma isuku edo wa klabe yo isuku ka ko va do suku edufia pele mo va gbonye be wa di bene yo atrasile ekodem be de vio wa va ano JHS adela Abehenase do mela o me kwede me ejoje na nto me domsel la nkware me fiala to globe edu me edu me via o le tefe le dita yewa amiasio be wa adikoba akopere yo ne yewa atukola le la nkware na otuko over Brenham l'office yo to me va kokola le embela mena ye fe regional director enya esigbe kola on to pa gbadwa junior otuko na junior high school ta eseke o le suku ye pe kokon me na lela me jagbagba mi ngro leta o me ko do da director general to regional director of education dile ko wa ha o na pere ni wa gbanu egbera mi vale ekola nu Woʋu egbe suku vio ke o to le class 6 e wa ide JHS 1 la o maga ide Agokwe Alavanyo Agokwe pra Alavanyo Wudidi so onya to la po me kwa wa ide suku ko mi ye wa so ta eya
pe keke dumi le egbe. Mais le coucou n'a pas été pas obligé que gbeda si tohe de la siwa na eze toji lao donc dio ko su de gbeda si enya ma ana aru agbona je la onye be de viola wa we nye mia fe echomi na ejivila ala be na poji ala be gana pese ganto enya be constitution la anto ha gbona be de vie lycée de la suku de depe opportunity les they have the right to education tane ojila ke jivila ala be na po de vieti de jila ola de vio pe nu hawe ha gboro mele be nyonu jo de ola wa akala be yo yisuku kake wo ma ba do suku ola do yin amede gblena obi o ya plenu ya nawe ya plenu roti nawe ya plagbale nawe alo va gbonyo na va ko ga si de ato alo si de wo ya enabe de vie agbrobe ito afeme ayi de school ma ba do school ta jela o mi de kuku be ni apo mi avi oti ni kan obi ni kan hiawo ni roti agbale o pe school de wa popa o pe bag musi anu ke le de vie o hian pola ni o pe de vie o ni jagbagba lemi a frena de vieux et vient to hare ne do yin le school o vieux bag le si for the me e ya me le si ora je majo wa sonu tami jagbagba de de si ade je la de si ade ne ple de vi pe nu kan hia o ne no vieux ele anu pare me nyonu vieux la o pe nu kan hia o subo ni jagbagba ne ya jibi nyonu bi kwa ni jagbagba ne ni a ple o pe hia no bede amerike ma ba blow le e moto la kebe na va kokop be le wa te wa ko plena enu ke ke diwe le ya je la ola ya ke da si le be ni plena do ko nga hia ona ta na ka bro ha be ka do do nyele no mia e je la o pe de jo do mi